Kedamtang Paiknu ni pa inquiry hini arni lamki kedo Mukrok Forest ke malong ant wuthal langso MLA Rupsing Tiron IM Rina terang pilapent MEC Pawan Kumar Raya tum ka humridam. Therierong Karbi jutang aterang KCS sinid atum pens patir piponsi Therierong LP School hemalong hampi ki batu ke pati pamanpon. Nihang Dhonsri Baptist Fellowship arta ingko da pocket chok ruptalin asingkan aliralon pen katalon pon. Eastern Karbi Long College arta ingko da pocket chok ruptalin asingkan aliralon pen karchupon. Kedamtang Paikinu ni pa ingkore hini arni nizang Karbi Anglong pent Meghalaya duya hoilong ingnam raikom saiki lapent thengpi kang hutum kaching teng hengdu pent alamki ke duwa dimalong an Paikinu ni pa ingkore troksi arni wothar langso MLA Rupsing Tiron IM Rina terang pi lapent MEC Pawan Kumar Raya tum kahumridam. Wothar langso MLA Rupsing Tiron ben kaning jepan atengki mukrok along ingnam raikom saiki lapent chumang atum angbong kaching teng hengdut apu tax tami ritarli basai klempon bomlo lapen mukrok forest kim along sami meki kai chok ahem sami puthol ki kim kerang ponji aphan non pangcheng pon pusi ningje pontu necessary action বিলাক তো লৈছে আমি তো ধৰক দিল্লীত আবিছো আমি লাচিত বৰফুকনৰ উৎকাৰ জড়িত থকা কাৰণে অকল টিমেছাৰ বুলি নহয় কাৰ্বি লং CM লগতে আমাৰ MLA MP আৰু লগতে কাৰ্বি তোমাৰ সদস্যবিলাকো তাত উপস্থিত আছিল কিন্তু উপস্থিত দিল্লীত আছিল যেতিয়া টপিক একশনটো আমি লৈছো যে ইয়াত ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ আমাৰ কাৰ্বি লং টিমৰটো আমি পঠাইছো ইয়াতে পঠাইছো লগতে যুদ্ধ ভিত্তিক গত আমি লগে গৈছে আৰু ষ্টেপবিলাক আমি হেৰি কৰি আছো যে মানে একশন বিলাক আমি একটা পিছত একটা আমি কৰি আছো সেইকাৰণে তো তাত প্ৰগ্ৰাম কাৰ্যসূচী হোৱাৰ পিছত আমি আহিছো যোৱাকালি আমি য'ত নেকি মিটিং গৈছিলোঁ তাত আমাৰ অসম চৰকাৰৰ পৰা মন্ত্ৰী যোগেন মোহন আৰু কাৰ্বি লং CM আৰু লগতে আমি উপস্থিত আছিলোঁ তাত আমি ভুল লৈছোঁ তাতে আমি হেৰি দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ তাতে আপুনি কয় বন হবিৰ কেতিয়া আকৌ নতুনকৈ স্থাপন কৰিব নতুনটো সোনকালে হ'ব এটা জুইটো জ্বলাই দিলে কিন্তু অতি সোনকালে এইটো মেৰামতিটো কৰা হ'ব লগতে ৰিইনষ্টল কৰিবলৈ শান্তি আনিবলৈ আমি ইয়াত ৰক্ষণাবেক্ষণ কাম কৰিম Lasuk kahumrida mahut Karbi Charlie asong Hamran Regional Committee atumta chitong donsi karhitang bedesing lekthi achora phansami prabjin pen vorengang hoi piponangji lapen lasu hawar along network kavedet ajok rada tumpin anke siksak dolo lasi prabjin pen network stami selam ponangji lapen adu ya hoirang sami CRP kef pen chenglok ason kaching thura sai kiklem ponjia phan CM Dr. Turam Rong hang phan pin pura lo panongsi wothar langso MLA Rupsing Tiron rideng pin pura lo pajurdun Juri kendeng pen Rensing Teron Karbi Longri Abirta. Adu ya hoilong CRPF camp kim nangji lan isilo hinie bangkela lo jitu mukro office litum odlang no tum menake thorpi dur laso putha laso bir office bang prabjin unanake prapen ladak laso bir office bang par jap thunangji lapena bangke sonthom abangke dutulang jitu home guard itum kaching hon bidasing lekte alang likiti dun lot alang liphan pran karmudet joini alang li phan bangke arona teng pen made akang saim te justice pinai pusin tum da khang pon lo la pen bangke pho bangke la lo itum la dak non network dolo hoklo jio itum long sitami Meghalaya pen si net me munakason itum Karbi Anglong pen dosta Meghalaya pen si net me munakason la sila dak itum Assam pen mate itum Karbi Anglong pen sitami mesen net pinai pusin itum dak chuning ripon lo la pen bangke do tulang ladak border issue aputhak kepa wedeji aphan jitu itum joint reorganization itum Assam government lapen ke Meghalaya government lapen ke central government atum cherap chirisi border issue bangke immediately la bangke pasol rang pusin itum dak jongpon lo lapen bangke kijutsi dolang la bangke bidar sing lek he aphan alangli khai anok be pu itum hok pon lo sitami itum government pen alangli phan award pineng pusin tum dak chuning ripon lo asi lai kadu kawi ani tum demand sitami itum MLA nang chak lo alang tum nang claim pi pusi eltum Karbi team Karbi Anglong hoi pa alangli nang chak pon itum choro par pik lo atli asong chotche lo dak Karbi Anglong arat pen ka chuning ri si hini do jitu itum anok be phan kumlin ki kim nangi lapena bangke jitu itum anok be karlitang bidasing lekthe achor phan sitami kereng war sai pinai
na ben abang ke alang ban compensation ki pinai hala hai nil tum ke dam tang nal tum pherang ke hin ben kachuning ri ana bang ke pleng son si nili tum theklong lo la si la so long no bang ke adu ye hoi jase met pet lapu adu ye hoi apu thak bang si pinili tum Karbi Longri song ben itum kaching hon nai itum nok be Dr. Tuliram Rohai tum chief executive member alang li phan pin pura lop panong si itum dag itum local MLA kai rup sing teronari deng pilo la si nil tum pinia bang ke son proxy kimang do aki hai si tami ladak popper itum ladak rong arlo along an koson environment ma abang nanglang pami PC school bang kim po pusining thelo asi hala bang so amen pen ni kenangi bang ke hodak vek ning pupe alang li men pen il tuman nok be amen pen school nang bin lote me pikalam lo la pen nang bivek nang po pusin li chuning ri lo la pen la bang so school bang ke ahok peda bang ke itum rong arat atum our cycle long ya dim bang si kim nang pusi nili alang li phan thani puthot chuning ri ponthula ko pen da kepa thu parong ru rong along kijui mate sok ka chirim apor nang kile apora hut ili Karbi atum stami kepa thu parong ru ahin stami kinang sot lapen mithang ajutang aron ansu se kipachi thang nang ji pu matha ponsi theri arong Karbi jutang aterang KCS unit atum pen sipati rupi ponsi mathizong ni pa incorrect troxy arni theri arong along LP school along hambi kepa thu mate Karbi traditional game kachpati asai paman pon labangsu hambi ki pathu chbati along em rutes ngi chitong dun si labangsu hambi ki pathu stami ingpu pipon labangsu hambi ki pathu kachpati pon along theri bi arong chithor tok bi arong johar arong khunduli rong hang arong la rong pho arong angbong bansi alang litum pensi labangsu hambi ki pathu chpati asai kedeng pon phuluni ben sar honing chi Karbi Longri Abirta ini dak tererong dak hambi ke patu suke cepate ini dak ngecetong nulong ini ngorong lo nasi dak kejapon lin lapen kiklem dak rong asor tumpen lapen dak cultural society atum kecerap kecito dumpen ini dak tererong pensi cengpon nasi ini tum apor langpon po nasi arong kapek kason hambi ke patu ki biponji of kana bang kini tum bori ponji lapen alang ni tum long nilihin pendam kupi ma ke cara bunji abang ke hambi patu along nili alang ni tum pan cara bunji pusipi dalam chat bila nasi ini tum so puthak sitamelo dak kesia satu mapan alang ni tum mapan tuning rilo je la so puthak main meeting sitamelo lahai thanu pudote mene menang atum ke hambi ke patu kici ni pena tum ta dola si ini cingwai cingsai longpen si akapregar ni sitamelo la so puthak nilitum kicingwai kicingsai di Thaikinu ni pa encourage troxy arni mihang Dhonsuri Baptist Fellowship Area arta ningkan encourage phokechok ruptalin asengkant Luci langso Baptist Church along si aliralon pen talon pon NKBA konsun bang tension bay arideng pensi NKBCF ruptalin ke talon pon along ingpu pon Luci langso omondil pastor Wilson ti so arideng pensi munjuli lama pangjar ponsi labang so ruptalin ke talon pon amai pangcheng pon labang so ruptalin ke talon pon along Richard Stockby Education Board Chairman Kamson Rongpar NKBA Executive konsun bang tension bay lapen riso nimso ajabang Martin Timung atumta chetongdun Laso rup talin katalon pons along kaprek amon joli lapen dominations atum pen kethi keding atum banta chetong dun lapen klembarim atum phanstame Karbi puho pen acho ponse nong istami pipajir pontu NDBCYF worship team atum pen stami luns lapen lam pen stami padordun lapen rup talin alam the tension be ahin pensi than panji bi ponsi labangso rup talin karcho pons mesen pen pachun pon Talon nasi nasurup talon aja mega long nang ditum kene lingkan anbes ke cisik tang dulu Rai ni tum kacisik tang labang so ini labang so jadi patun boten itu lingkan ke thom ni ando ko nasi itu lapon aja
kiting ben tisikon ang deng bang kini bang ke itu lapona kiduk lapena kisun kena bong stami kimisen pe itu kita cendong pamikat kena pota arang pada kiro pelo kena arang mandong tadi अच्छा अंते ना लिगे लद्दाख मंडली पास्टर बोलो मो नालेमेन ये elemen version अच्छा अंते ला नोना ले तुम ला की बिल सवा रुतलो ना जाए मेक लोंग ना ले तुम जुंग ना तुम रोंग गुंग चिरुंग पेन लोक से पादर मा मेंटे केथे डिंग बान नोन ला सन सरकार सो पेन माने मा मी आके रापेन ना दो मन तुम आना मे ही nili tom dekhi koi lang nang lo pulong te dekhi koi ni tom kilong ong bangke mitang amunduli adong edon te kebra don thaman adon do asini tum la kangdat dekhi koi la magi kangdat la ka chirung pensi ni tum la bangso adu ni kan bangke ni tom tichun bono la pen ang tan pen la poson ni tom fan sir alang tom pen pan kang hon la pen kang jinsu pen la poson la sa sa itu pan la poson kira Pini Cina sebab ke semon dulu itu, semon dulu itu pe, ta ni kan kau rapo, cok ni, betul. Nanti orang pan, orang pelong tanah hirjume, orang pelkerap, orang pemarume, kijap orang lama cuma kah, orang posela tu pini kor, so ajo bita, saya talon lolong go, nanti bercepadu, nanti keborki, langsung keklaim. Take long per posit jo ho oro tapi ni kroy la pening the dam tanga por hot la tum ki kroy atum kachpadu na ba ching hon na pen le thang monduli pa la hin ke pa prang je pan ke klem chpadu so thang le ke bang la por ta me lem pon lo pute arnam ke chak tang lam an ka plek the ka ba pa per posi la tum yong si arnam pan ki kroy pen ka chi ki pen arnam lam ba arnam ku ma teng pen teng kam chi or pom lo pute Rek cek hirus me kibang lang kai long kami la so monduli long, apa la so rong long, apa la so itu makai long, anam hirus me hedung long cuci lang tu sini dulu, yang cepat heda, macam koi dah, ini kecil tong, tapi la cuma apa tu me curu long, nama nong tu pelong apa. Tentang phaikinu ni phaing kora pho orni pen Easter Karbi Anglong College ningkan engkoi ra pho ke chok ma de ruptali asing kan ke talon pangcheng ponsi phaikinu ni phaing kora throksi ani anbangke labang su ke talon pon pijutsi ani paman pon phaikinu ni phaing kora throksi ani Eastern Karbi Anglong College ata engkoi ra pho ke chok ma de ruptalin ke chok de paman pon along stami rat amai pi padupon labang su rat amai pi along alui haman pen KACCM Dr. Turam Ronghang MLA Dorsing Ronghang EM Sujo Rongpar EM Richard Stock BEM Muthuram Lekthi MC Kadom Terang Pi Lapen Chenglok Tin Karbi Anglong EM MC Atum Lapen Panwase Dharnesor Engti Lapen ka prek man pengedunta chetong dun Eastern Karbi Anglong College Science Streams asai hem ki kim kerang ponsi aphan sami KACC ben kuti si hatangka panong pipon pu Eastern Karbi Anglong College Ruptalin Adonri Kim Rang Ponpu Lapen Commerce Streams Kapalong Ponji upon Sami Assam Education Minister Pen Chiki Ponpu Pusi KACCM Dr. Turam Ronghang Pen Ratamai Pi Long Ning Zepon Sangti Diben Project Terang Karbi Longri Abirta Infrastructure building science stream especially science student 1 crore for construction of additional classroom. And also I want to declare one silver jubilee gate in front of college. Karbi tua alaso donang ko hai la sujurong harpa tinggal ipo laso silver jubilee gate hai. Alang iban tinggal ipo lada ekdom jamlia kong pe adalah ko karbi pulpo laso nese laso dan silver jubilee gate ini nang pipon bo busna to ban patini ka. Lase da morning kan ke da arts and science stream ke dalo commerce stream ki pipon je ban next da banda karjelo autonomous council pen nona ko pe lidom financial benefit nang pipon bo busi na to mana patini ka financial benefit je oha bosor pra Islam College বর্তমান তো আর্টস আর সায়েন্স স্ট্রিম আছে গতিকে কমার্স স্ট্রিমত খুলিবৰ কাৰণে মই কাৰ্যালয় অটোনমাস কাউন্সিলৰ পৰা উইথ ফাইনেন্সিয়েল বেনিফিট আমি ইয়াত
পাৰ্মিশ্যন দিম বুলি আপোনালোকক মই ঘোষণা কৰিছোঁ। ইয়াত আহি এডুকেশ্যনৰ জাৰ্ণি 25 বছৰ ইয়াত ভৰি দিছে। ইয়াত ফাউণ্ডাৰ গৰ্ণিংগুটি সভাপতি আমাৰ কুমসিং বে ডাঙৰীয়াও তেখেত ইয়াত উপস্থিত আছে আৰু তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ দিছোঁ যে ইয়াত বোকাজান চুৰিয়াজান ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ এডুকেশ্যনৰ আগুৱাই নিয়াৰ স্বাৰ্থত যে স্থান কলেজৰ খোলাৰ কাৰণে মই তেখেতসকলক কুমসিং বেৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিমানখিনি কমিটি আছে তেখেতসকলক মই আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু তেখেতসকলক ধন্যবাদ দিছোঁ। আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলত এই স্থান কলেজ প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰিবৰ কাৰণে আমি যি সহায়িকা কৰিছোঁ, বৰ্তমান জনপ্ৰিয় চিফ মিনিষ্টাৰ তেখেতে আগতে এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰো আছে, তেখেতলোকৰো বাৰে বাৰে আলোচনা কৰিছোঁ। টাইম ইন এগেইনষ্টত তেখেতসকলক ডিছকাছ কৰি ইয়াত কাৰ্বি আংলং স্থান কলেজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি